Kah ini Jeremias, Jeremias kah ini? Dia 31 de dezembro faleceu no dia de atrás. Marcha bien grande, marcha.
frekuensira at nalalawas nito sa kusira ng lupatat ikaw ng asa. Frekuensira at nasa Filipina para mamuli ng hatid para mahal na mahalaga Dobeng sira. Imihare o isa amang maromak ni doming may ita bot tebes duni. Hodi bolu ita maromak koan. Ita maromak koan duni. Mundu lahatene ita. Tang lahat. Itura hotulo ng ohin, itarona. Apresenta pinakalit na ikaw ay sama ka, ipalidahan ko ang isang alida. Ito ay konfiansa ko magbayo, marunong na travesyo, pamalis mo doon ako. Basir niknara tutulong marunong nito, ita haroha. Basira hoto ni Rio Tuntobo, ato sira buka ay mahutoto ni Diat, ato pobuto. Ato rin ang isang galipyo, ibinatang tuloy ng galipyo. Pangalaman ng Diyos Kristo ka ba ang pagkakapit, pagkakapit Espiritu Santo. Susur dan hotu-hotu sa mate, mabiang solo tambah limenon milik Nai dabot hai santu tebes simu ba hotu-hotuhan ni hawisin nebetan imi sesaran ba mate. Dia kalisne hodi agradece fonti henia ba escolante sira dehan simu ba hotu-hotu hemu ne kami agradece ita também dabot simami atu servi ita ia mistério santo hirabne. Ami haraikan tebes saronan ba ita atu simu ba Cristo fortalecido.
Ele é filho da Maria Santa, nascido no dia país de todo Roma, e no trabalho de reino da lei. Glória do Espírito da ordem da Espírito, muito do Espírito Santo. Lele, para lagi. Balik, tim balik. iPhone balik, iPhone iya, mana iya? Balik iya.
Mamasya ulube. Mamasya ulube. Naote kahit galo. Bontar hilde ba?
Ajo. Foto ni sinilos na tau kabas ni sinilos bultar na. I go